I pozdrav svima ljudi, u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da instalirate Viber ili ti Viber na svoj računar. Dakle, sve što treba da uradite jeste da odete na ovaj sajt i ovdje izaberemo desktop. Sad možete ovdje izaberete i neki operativni sistem koji vi želite, ja ću ići ovdje i idemo Get Viber. I sada ćemo početi da skidam instalaciju, znači ja ću to zaustaviti jer ja već imam skinutu i dobit ćete jedan ovakav file. Kad se to preuzme, pokrenete ga, to je klasična instalacija, idemo I agree i idemo install. I sada ćemo sačekati da se instalira. I evo kada se instalirala, znači pisat će nam setup successful i ovo ćemo ugasiti i sada ćemo otvoriti jedan prozor u kojem će vas pitati da li imate Viber na svom telefonu. Sad, ako u slučaju kliknete yes, znači evo što ćete dobiti, donesete broj svojeg telefona i on će na vaš Viber na telefonu poslati jedan kod koji ćete vi nakon što kliknete continue morati donesete, a u slučaju da kliknete no, on će vam reći odakle možete da skinute za telefon i tako to. Znači, da kažem što treba da uradite, znači samo treba da unesete svoj broj telefona, idete continue, onda će na vaš Viber na telefonu doći taj kod koji ćete vi ukucati i onda ulazite na Viber na računaru koji se vrlo malo razlikuje odnosno na telefon, tako da ćete se lako snaći. Neću vam to pokazivati, to malo sami istražite. I to bi bilo to ljudi moji za ovaj tutorial. Hvala što ste pogledali, ostavite like ako mi je bio od koristi, pišite u komentarima ako nešto nije bilo jasno i vidimo se.